Laban sedang biang katma hakan nogan kapor hakan nogan klibmat katkum ke jingkren jung Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu. Bat lada ke Strait of Hormuz kan syak khangno haka US kumta omdon da ka wepat ke lenti yajhat kabasingan ha Persian Gulf berngem kela sa ke Iran. Bat berngem sa Presiden jung ke Turki Erdogan ban krwit ke Israel ban letik kumba klale ya ke Libya bat ke Karabakh. Haka ba Presiden Erdogan ula ong ba kumba ke Turki kelak ban pasipai syar Libya bat kum juru se Karabakh kumta kamdon jing menta wat ba sipai jong ke Turki kenrung se uput usam jong ke Israel. Bat lajan poi sa ka we ka jhatma jong kari Amerika syam Middle East kata ka USS George S.W. Bush Nimitz kelas nuclear power aircraft carrier. Kala cross na ka Strait of Gibraltar bat kala yaj bet syapang mingi kum ka jing pen kre jong kari Amerika pan khanglat ya ki jhat ki barung bami sya ka Strait of Hormuz kumba lakam da Presiden Donald Trump. Hadin bakari Amerika kelat ban khanglat no stendon tedam ya ki jhat ki barung bami sya ka Strait of Hormuz ban penhir arsut ya ka yo ka kod jong ka Iran kena makan yo lat syu pandang supply peniang sekeleng kiri ke pertai lingba ki jhat ki ba yaj lingba ka Strait of Hormuz namar ka Iran kelabu kum ka tolget ban lumpisa ya ki jhat ki barung bami ki ba yaj lenti lingba ka Strait of Hormuz kata kumba $1 million ka we ka jhat ka haban siu sya ka Iran. Kumta ka Amerika mta klapen kre pura pan khanglat ya baro ki jhat ban rung ban mi sya ka Strait of Hormuz da ka ba khanglat hadu riuba. Kumta ru ka Iran kla berngem kala ya ka Amerika da ka baong balada ka Strait of Hormuz kan sya khang lintino kumta omdon syu da ka we pat ka linti ya jhat ha Persian Gulf ka bansingan. Kata wat sya ka Gulf of Oman ru kumju kan omdon jing singan syu namar baka Iran ru kan sapen isndon da kabor. Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu ula penbena baka Israel ru kan kersian ya ke jing temu jong Donald Trump ban khangla ti jhat ki barung bami sya ka Strait of Hormuz. Namar katkum ke jingkren jong Prime Minister Benjamin Netanyahu ula ong baka Iran kelapen keny ya kendon ya keren Yesu. Kad baka Iran kadang penmena ban sya tang sipau teli ki jhat haka sisngi ban jajling ba ka Strait of Hormuz. Benjamin Netanyahu la ongru baka jing senge yasiat hapdeng ke Amerika bat ke Iran kan sakut nokloi. Kata kemut katma kan sedang biang bat kan sakino haka nogano kapor bompoi perkat. Kad baka China kelakwa baka Amerika bat ke Iran kin omikun tamasyu wala ke jinge keren kamlong ke basiso ke balalong hakari Pakistan. Bat ka Spain ke turu ya ka China pakan tur klarlem ban pinkudno ya kani katma. Kad baka Iran kelas dangwan maramot biang ya ki linti senkin ki surok ki bala syak bom hak Amerika hakani katma. Ka UAE pat kala ong baka Strait of Hormuz kam dai hok jong ka Iran kumta ka Iran kam doni ka hok ban kontrol yaka lane ban khang kredep no yaka. Kad ba Prime Minister jong ka UK ustarmer ula ong baka UK kam ajing kersian yaka US ban khanglat yaki jhat sya ka Strait of Hormuz. Bat Presiden jong ka France Macron ula permena ba unya trilang bat ka UK ban $1,000 ya ka peaceful mission ban yo plibiang ya ka Strait of Hormuz. Kum taru ka ka banang jan nang nei syakhamat tungan api ki we parti khobor ki ban dangwan kublai sibot.